tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan kumsang ni som pariat kumati chwa American horror film mu nom le pek tak boarding school ti hi toikim taka thlira ngai thak hona hun ilo nei le ang umyang Jacob hi mi panaw pang kumsom panhia upani in anu Isabel ya passion Davis tine na khosa anni a tin nat na chikhat nyctophobia anti chu vein thima hlau le bokani tin maktak main Jacob hian mumang hlau omle chi bai tak tak anei zut reng china hlau hlopa au chwa chang la anga anu Isabel po in afa pamu chathei lo chin chu amang an pui to hle a hanti vak ngai na la shi hau silo tu khat chu Isabelinu Jacob papi boral thusia in api ne na mai chana anla in hula miawa wangin Jacob po in hansun viaw ngai na po aslem lo api vuina hun sera chuan kalve in tunge ani po asyat ngai hau lo Peter te pakhat chuan Jacob chu aron benot maya ipi nen in vahaninang em veleti in api Vegas Valerie chanchin te chu ashel zuiluam bok Isabel chuan anu thi santak abung rwale eng ilo fashion ho chu engtia hanti zui chingen yang le o ti in the thang dan tur ashelo hle apasal nen movie date nei tura chuak don zuin Jacob chuan ama in inanga ka api bungro nu chhia haula chu anu ti ngai na shilovin azam nok nuai mai le ngala chung kara chuan chu in TV a chuan movie hlau om lam a thlir pa bokani api kut kor hlui chu mu in akut hlei chuan an bun chin vel rungota ma se anu le passion teron ho thom asya ta wangin a hlip rang le hle a passion Davis Boss Mr Holcomb le achung te chu zanre eya somin anni po Jacob ang rual vel an fanu Christine Schwayin anon thleng der maya tlaile puar takin zanria chuan kil hautani atuka skulakal chuan Jacob chuan api kut kor ambuna wangin arwal puita chuan chainom na na mangin fiam thu tho nan ti an man pha anin ti buaina sa zui hle chu wangin Jacob chu kar kha chung school kal thailo tura suspend ani pha bukani anu le apasyon te na thoka an chwa dai china wangin ama che in ina chuana om ruk ruk china ti tur awan chin ema wangin mani chawa in nga chu aning to viau bukani aman chin ema wangin ni khat chu api in athi santak abung ro ho chu hain thuam nu chen khat te chu a in bel chin vel kot pakhat chunga phei chuan api thalak ni om tak te chu mu in chung thuam no in bel chung chuan alam vel ta zai mai ni apashon David sat na bang chuan ron mu manin makati le a ani ang rol thar nun tembe lek lek to Peter thuam no in bela alam tak zai wang chuan thatlo na engemo ane nge ya ngain atuk lama chuan Dr Sherman ne na an shwai ta ngalani tin Dr Sherman hi anu le apashon tena Jacob alu tir antumna boarding school principal ni laile zirtir tu om chun ani boka tin a boarding school shim po hi khopuye changa hlatak ram noi kara omani boarding school chung an thlen chuan Dr Sherman nupui Mrs Sherman chuan chataka lo chiao awin Jacob chu zirlai Naupang pakhat nena room in chom an ngai don thu shilin ani ero alaron thlen velo thu ashil bokani zanlaya chuan Jacob po in a roommate tur mi panaw pang pakhat lo chuluaw chu amu a ma se a mel a mu chian no eroin a lau le a room pon lama a phit chuak ngal he mi panaw pang mel mak ang ring tak mai hi a ming chu fil ani a mel chu kang bang ang tak mai ni in en maya arap om melang ai hian lau om na ero anei mi alo thungani atuk zinga chuan boarding school a om pui tur mi panga terwala tuk chuan kilve in a classmate ho chu Frederick Elwood Phir Unaw Leni le Kelvin Baka
Ahmalama ahmuto apasyon bos fanu Christine te ania. Anzawai hian naupang dang aya dang lam na le. Buay thak na riyaw anne chewa nga he muna lut khom hi anne bukani. Tuk chuan an e khamnu in principal Dr. Sherman chuan anni tin hun mandan to tetsu shilin athusoi ngai poi mo lova nial kal zeu tu Christine po chu adim lau mel le. Christine chuan Jacob chu Mrs. Sherman ni driving license ni om tak chu mu in license a chuan Lin Adams ti in a ming chu alo in zia dai boxi wangin Mr. Sherman tenu pa hian thil chalo tak kan shiat velo thil an ruwa man tin ani lo mole ti in a lau thong chan ta hle Zana feel le Jacob te assignment dia an room chunga nom lai chuan thom rimak tak sia in chulampan chuan an kal ngal naupang dang po ron chuak ve in thom chu Frederick le LU teru machanga chuak ni in an shelom room chung an balu chuan LU ta jok chu maksak tak a khosa in banga alu lo tau ngek ngek mai chuta an han hoi zau sheta bathroom chunga Frederick in khai lai chu an va mutani chutia an buai noi lai chu rem changa lak tumin Christine chuan Jacob a chu tlan chwa pui tuma mase chu boarding school chu chuti maya chwa san thei ni hau lovin an tlan chuak lo chiang dun hle atu ka chuan Dr. Sherman chuan Jacob a chu Christine ni na dik tak shilin apian pui anu chapa nge po ati hlum to thute tol thatura anu nor lui tu ani thute soyin I classmate ti ho hi nang tal chuan lo en kol thalom deute chuti lo chuan boina poi zok a thlengli mayang ti in a shil bokani Jacob po in tinei tu takin a classmate ho boy pui ngai le nun je maksak tak tak ho chu boy puin angai sak chan ta hle a boruak po aha damin azang khai ang reng viau to zan khat chu Christine chuan Jacob chu aruma leng tura somin badruma in okluma an chartak Frederick chu atha ani thuashil tamaya chu mai baka ipi thuam no kha in belin me che in chain in chero ani lo chuan el ut po so ka that ve ni mai ti in avo zui bok midang an thile ai chuan ti in Jacob po in thoi takin api thuam no te chu a in bela tiro ati ang zela omin an lam don ta velani mase an lam laklo lai chon Christine chuan anung lama bak che in vi atum ti mumanin anek zui sia chu vele Christine chuan arap om takin zanria kan ron kil dona ka mu masak ber cha chang khan ka mangai rum ru to che ani ati zui ve chak chak Jacob chuan ruk tak maya Mrs. Sherman in noya chukru thom thom lai chu mu in a classmate ho chu a en kwalvat van doi thak tak mayin el ut chu alo thile reng to a bidang hoiro an him hlau thom dim takin in noi lama chuan a chuk zui ngala Dr. Sherman le Mrs. Sherman te in bethom chu sha in an soi manga chuan boarding school a zirlai ho zong zong chu zan la a ti hlum vek an tum ni in alang bok ti chuan Jacob po in chung chu aruk the ang bera fangkwal zelin basement lam apo thalol chuta chuan ruang khang vek to pathum ngot a mu chuak lol bok ruang te chu Mrs. Sherman te nu paruang tak tak ni in chung lamami te chu an ma ni lem chang mai an lo ni to tin ani ruang pakhat ero an zinga thima saber Frederica ruang ani ve thung chu vele Mrs. Sherman emo anti ma se lin launi ta jok po chu LU ta ruang ne na ron thleng thavele in Jacob chuan a hmu lo turin engtin tin moni in chung lama chau san thei hlau in chung lama chuan LU ta nu Mrs. Ramsey le Dr. Sherman lem changte in belai chu mu in anti ti ngai thlaphatok velin closet chunga abiru ngal anti ti na kautlang atanga alandanin he boarding school hi khoilama zirna in boarding school tak tak ma ni lovin nu le pachen khaten an fa an enkol pe to lo ho ti hlum tura aru karala anda na mun lek ni in contract fel tak sign sa thlapa he huna an fa te da chin hi an ni melbok
hotum to Mrs. Ramsey chu lin chuan thok le khata bein aron that ta boi maya lini che dan uchuak tak chuan Dr. Sherman lem changpo chu atilom wak chuang lo ninge turani ama lini bermai po chu athat vele dai chumi nu chuan closet chung lam chu engur ngurin Jacob chu akau chuak ta lini ruang chu in choi son pui tirin hunma zong baka ruang haute chu tipal thil thua kang mei chuak wanga thi anga an ngai the nana siam danglam vek angai thu shilin naupang te nangmang rual vel kani lai chang to a twal thata ei zong chin professional killer kani hi atia Jacob po in Dr. Sherman lem changka achangin chu mun chu in thana munani ti she chunga contract sign tu le ina a holet le du tolo tu chu a passion nge yani ti a she zui bok ti chuan a thei angin Dr. Sherman lem chang chu puin ruang ho chu asiam rem pui vel ta ni anti tur ang te anti felzo nu in Dr. Sherman lem chang chuan kang mei ti chuak zuin Jacob chu cha bia pe a classmate dang te chu pona an tlan chwa thelo nana an kongka kalsak vek turin atibok mase Jacob ero a biglaw stepaka chau hlanin stepilo hali anga keima chopin kan kang hlum vek mai do na sin ti in Dr. Sherman lem changpa chu ame zui ta ni achian dangte ho zong chu chwa tir vekin Christine ero Fredrika atha awanga phubalak nan angreng devin ruma akal khum maka thiturin akal sanve ta thungani sin dot le chuan naupang ho po an chungte nen in to khom le in anda na boarding school chungchanga thudik tak shevek Jacob ero in engma la soi chuak dolawa sia ang po in alang duri lemlo mase Philippa ne na ero chuan philachu tinahau lo tura shilin warning apezeu achung te po in ron lamve in zanri an kil ho nu chuan aruma lutin light chu a off thim veka a hlau em chin thim po chu hlau na pakhat ma nei to lovin adang lam so to hle ani chuta zet chuan amumanga athil mu chin mang hlau omle chi bai om tak tak te kha khoilama mumang mai ma ni i kholovin hun liam ta a api chunga atak nge ya thil thleng te chu a mu chin ti na ni in khovel in do pui pani na hun lai khan mi pui nol pui te chu an him lovin an nun aral muang lo chin le a sipai sual chen khate phei chuan me chia te chu ti luina in an mut puya an khoi na sa chin le chung hun lai chuan Jacob papi khan me che chunga hleilen na lan tir chin sipai ho chu a thei ang to ka beilet ve chinin aha ati zum chop siam tak mangin athat chin ani ti chuan le thok le khata Jacob amu hil lai chu aron har chuak hlol mai chu veli anu chu Davis tin outward boka apashon Davis chu athi awanga amang ang aurol ni in alangbok Jacob chuan boarding school achanga alak damdoi mangin apashon aruka alaka rilu chetak puwa naupang ti hlumna boarding school da tu chu alo shai hlum mak mai ti na ani Jacob vek chuan damdoi omna bottle chu pai bo ngalin ama a dar thalangin en pa in a muya thisen kai nuai chungin tifu in ti mel tak le arap om takin anwi zui sak bok ti chuan api chhun em tu Jacob a chuan api ang che in athil hlau em chin te chu na in mi huai sar le hlau nei mi alo alo ngi ta ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole